kugira ngo umva bwa buhanuzi n'uyu bugiye gusorera Mungu akasikiza unabii unapiga kwa huyu azasaminda ndio huyu bikira atakuwa kandi ngo azabyara umwana w'umuhungu atazaa mwana mvulana azitwa Emmanuel ataitwa Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe nawe imaanishayo Mungu aliye nasi ese Imana iri kumwe nawe je Mungu ako pamoja nawe ibihe biragenda nyakati zikafika birasohora ikatimia biba ngombwa ko abatambyi ikawa lazima kwamba makuhani ngo bakora inama wakafanya mkutano bashakisha kuko uko bagenzaga abakobwa niko bagenzaga n'abahungu wakatafuta namna walikuwa nafanya vijana ndivyo walivyokuwa walifanya wasichana nta gupfa gushaka muri ico gihe gusa hawakuwa na wao pia wavulana hivyo hivyo nukuvuga ngo abantu bose bari barindiriye isezerano ni kumaanisha wote walikuwa na ngoja ninde uwisezerano rizatungaho ninde nani agano itakayotimizwa bahamagara abahungu bose wakaita wavulana wote ngo ndetse ngo aba mu muryango ngo wa Dawidi na hata wale wa familia ya Daudi ngo baraza ngo hazamwe na Yosefu watu wakaja na pamoja na Yosefu ngo bashike baravuga ngo tugiye kubareba walipofika wakamwambia turebe umuntu uzabana n'uyu Maria tuone nani ataishi na Maria ngo baragenda barabwira ngo ikimenyetso gusa wakaenda wakasema ishara tu buri muntu wese uri umuhungu wese azana inkoni kila kijana aje na fimbo barazizana bazishira mu ngoro y'Imana wakaja nazo wakaika kwa hekalu ya Mungu haleluya 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 bashitse aho ngaho walipofika hapo ngo bukeye mu gitondo gusa kesho yake asubuhi inkoni ya Yosefu ngo imera indavyo fimbo ya Yosefu ikawa na ndetse ngo ku munsi yaho na tena chini yake ngo yari ifite ikimenyetso kimeze nk'inuma ilikuwa na ishara inayofanana na byerekanaga ko umwuka w'Imana yaje kuri bo ambayo inaonyeshana kwamba roho ya Mungu gukora imirimo n'ibitangaza na tena angetenda kazi na Yosefu ngo asubira mu rugo Yosefu akarudi nyumbani ubwo nibwo yatangiye gutegura ubukwe bwe hapo ndipo alianza kuandaa igihe kirasohora wakati ukatimia amaze gutegura ubukwe bwe alipoandaa amenya amakuru ko akajua habari kwamba ngo umwuka aza kuri Maria roho akaja kwa Maria aratwita akawa na ujauzito Yosefu amenya amakuru akirarambagiza Yosefu akawa na habari bado kuko Maria ngo atwite akajua habari bado akitongoza ngo kubera kuko ngo yari umukiranutsi kwa sababu alikuwa mtakatifu ngo yigira inama yo kumubenga rwihishwa akajishauri kumwacha aravuga ngo reka mwihorere akajishauri kumwacha ariko sinshaka kubigaragaza mu bantu lakini sitaki kuonyeshana kwa watu ariko ngo akibitekereza gutyo gusa lakini alipofikiria tu malaika w'Imana ngo arahanuka malaika wa Mungu araza ngo amugeramo akachuka kafana aramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe akasema usihofu kuwa na bibi yako twite ngo ni umwuka wera kwa sababu ujauzito alionao ni wa kandi umwana azabyara ngo uzamwite Yesu na tena mwana atakayezaa umwite Yesu uwo azaba umwami isumba byose huyo atakuwa mfalme mkuu uwo niwe Maria twite huyo ndio Maria anayo ujauzito wake haleluya haleluya uwo niwe dutegereje kwa azapfa huyo ndio tunangoja atakufa nguwo umuntu dutegereje ndio huyo tunangoja nguwo dutegereje huyo ndio tunangoja nuwo turimo twifuza huyo ndio tunangoja nuwo wajenjaguriwe gukiranirwa kwacu huyo ndio tunangoja nguwo niwe wabarijwe ibicumuro byacu huyo ndio alihuzunishwa kwa sababu ya Yosefu ngamaze kumva aya magambo Yosefu aliposikia maneno hayo ayagumisha mu mutima akaweka kwa roho yake yumva ko atari ngombwa kuko atari ibyo yaratekereje ko atagomba kubikora akajisikia kwamba si lazima waragenda watekereza gukora bya bintu akafikiria kuyatenda mambo yale igihe kirasohora wakati ukatimia igihe kirasohora wakati ukatimia umwami ngo ashiraho itegeko mfalme akaweka sheria aravuga ngo abantu bose ngo bandikwe akasema watu wote waandikwe abantu ngo bagende bandikwe kandi umuntu wese mu mudugudu w'iwabo watu wote wahesabiwe kajiji kwao Yosefu na Maria ngo baragenda bari bamaze kubaka walikuwa wamemaliza kujenga bashitse ngo iriya bagiye walipofika kule walikoenda ngo Maria arabyara Maria kazaa kandi abyara Yesu akajifungua Yesu ngo banyabwenge wenye hekima barabibona wakajua babona amagambo akomeye wakaona maneno makuu babona ibintu bikomeye cyane wakaona maneno makuu baravuga ngo tubonye inyenyeri wakasema tumeiona nyota inyenyeri ifite ivyo yerekana na tena nyota inayo maana ifite ibintu irimo kwerekana inayo maana yake irimo irerekana umwami wavutse inaonyesha na mfalme ambaye amezaliwa reka tuje kubaza wacha tuende kuuliza baragenda barabaza ngo se umwami wavutse ari he wakaenda kuuliza mfalme aliyezaliwa kwa ko twabonye inyenyeri yerekana umwami wavutse tumeona nyota ambayo inatuonyesha mfalme amezaliwa umwami wari abitega amatwi mfalme aliyekuwepo akasikia mu bitabo bumva kuko azavukira i Betelehemu akasema kwamba aravuga ngo nimugende muje kureba uwo mwami neneni mkamtazama kandi nimuvayo muzambwira na tena mkitoka mniambie nimuvayo muzambwira makuru mkitoka huko mniambie habari muzambwira uko byagenze mniambie vile ambavyo kumeenda aba bantu watu hawa na abanyabwenge ni wenye hekima kandi hari ico
nabumviseho. Na tena kuna lile niliwasikiza juu. N'abagabo batatu. Ni wanaume watatu. Kandi nje waho nasomye bambwiye amazina yabo. Na pale ambapo amesoma ameambia majina yao. Barambwiye ngo umwe yitwa Baltazar. Mmoja alikuwa anaitwa Baltazar. Undi yitwa Melchioro. Mwingine anaitwa Melchioro. Undi yitwa Gaspar. Mwingine anaitwa Gaspar. Abo ni bonyabwenge batatu bagiye kureba. Hao ndio wenye hekima watatu. Umwami Yesu yavutse. Walienda kuangalia Yesu. Barashika ngo bamuhereza amaturo yabo. Wakafika wakampa icome n'izahabu barabitura. Wakatoa sadaka kwake. Barabitura. Wakatoa sadaka. Barabitura. Wakatoa sadaka. Baturira Imana ihoraho. Wakatoa sadaka kwa Mungu. Batangira kwizihiriza umwami wavutse. Wakaanza kusherehekea bavuga gukomera kw'Imana. Wakasema ukuu. Ariko hari ikintu canangaje. Lakini kuna neno ngo baje gusubirayo. Waliporudi umwuka w'Imana aza kuri bo. Roho wa Mungu akagira ngo ndimuce hariya kwa Farao. Akasema msirudi kwa Farao. Ndimuceyo. Msirudi kwa Farao. Muongere mucindi nzira. Ende njia nyingine. Kugira ngo muzahuruke atamenya makuru. Ili muenze kufika salama bila yeye kujua. Ariko ngo Maria ngo vyitegereje. Lakini Maria alipotazama. Bambwiye ngo Maria wamemwambia kwamba Maria yari umuntu wujuje ngubwenge. Mtu ambaye alikuwa na Biblia igitabo cy'ibyashuwe byavuze ngo yari afite inyenyeri ngo ku mutwe. Kitabu cha Ufunuo kimesema alikuwa na nyota kwa kichwa. Nyenyeri ngo yari ifite ngo yari ifite ngo mahembe 12. Na nyota huyo ilikuwa na hema 12. Ngo yari afite izuba ngo ku mutwe we. Ilikuwa na vyuma kwa kichwa. Kandi ngo kwezi ngo kwagenderaga munsi y'ibirenge bye. Na tena mwezi ilikuwa inatembea chini. Yamurikirwaga n'Imana kumanywa na nijoro. Alikuwa anamulikwa na Mungu asubuhi na mchana. Asa nuwawe nawe ngo yerekwa. Naye akawa amepewa ufunuo. Ahereza ngo abo abanyabwenge ngo umwitero wabo. Akapea wenye hekima hao. Arabwira ngo uyu mwitero yarabuze ikintu batura nabo. Akasema ndio hilo vazi alikuwa yarabuze sadaka kuko yari urumva ko yari alikuwa amekosa sadaka. Abatura ngo umwitero wa Yesu. Akawapa tu vazi la Yesu. Uyu mwitero hili vazi la Yesu wakoze ibikomeye. Ilitenda makuu. Wakoze ibikomeye. Ilitenda makuu. Ariko kubw'umwanya. Lakini kwa sababu ya muda wenda tuzakomerezaho. Tutaendelea hapo hapo. Ariko ngo abo banyabwenge. Lakini wenye hekima hari ico bari babonye. Kuna lile ambao walikuwa wametazama. Ngo Herode ngo amaze kuvyumva. Herode aliposikia. Yumva kuko abanyabwenge baciye indi nzira ntibongeye kumugeraho. Akasikia kwamba wenye nibwo yashuze umugambi wo kwica abana bose b'imfura. Ndipo akawa na kuwa watoto wote wa kwanza. Ariko ngo malaika bayabibonye. Lakini malaika akawa ameona. Abwira Yosefu. Akamwambia Yusufu. Abwira na Maria ngo muhungishe umwana muje muri Egiputa. Akamwambia pia Maria endeni na mtoto wenu mwende Misri. Reka nsoreze ku kintu kimwe gusa. Acha nimalizie kwa neno moja. Wenda nsoreze aho wacu yagarukiye. Nitamatishie pale uyura ambaye achi. Ngo bashitse muri Egiputa. Walipofika Misri. Bari ku marembo ya Egiputa. Walikuwa Misri. Ngo abanyagiputa ngo baranywaga ibigirwamana. Watu wa Misri walikuwa na abudu miungu. Ngo byari ibigirwamana gusa bikomeye. Na tena ilikuwa miungu mikuu. Bari kwaka ikigirwamana kimwe. Lakini kulikuwa miungu moja. Ibindi byose ngo byagituriraga amaturo. Miungu mwingine ilikuwa inatoa hafi yango habaga macumbi. Lakini hapo karibu kulikuwa na makao. Baragenda baje kurara muri ayo macumbi. Wakaenda kulala kwa hayo makao. Bashitse muri ayo macumbi. Walipofika makao hayo, urumva ko basibiye nkakangahe. Unasikia kwamba alilala mara kangapi hivi? Umutambyi mukuru w'ico kigirwamana. Kuhani mkuu wa miungu hiyo. Ngo yari afite umwana urwaye. Alikuwa na mtoto ambaye ni mgonjwa. Yari yarinjiwemo na daimoni. Ambaye alikuwa ameingiliwa na madaimoni. Yari yarinjiwemo n'ibintu by'imyuka mibi. Alikuwa ameingiliwa na roho mbaya. Hallelujah. Hallelujah. Yari yarinjiwemo n'imyuka mibi. Alikuwa ameingiliwa na roho mbaya. Ariko ngo bakigera muri uwo mugwa. Lakini alipofika kwenye ngo abaturage bose ngo bagira ubwoba. Wanakijiji wote wakawa ngo bifuza kubaza Imana yabo. Wakatamani kuuliza Mungu wao. Kuko kigirwamana ngo cyababwiraga ngo ibyenda kuba. Kwa sababu miungu hii ilikuwa inawaambia lile ambaye litatendeka. Cyakoreraga imyuka ikuzimu. Ilikuwa inafanyikiwa miungu. Yababwiraga ngo ushaka kuba. Yababwiraga ibishaka kuba. Ilikuwa inawaambia yale yanataka kutendeka. Iyo Mana y'abanyegiputa. Huyo Mungu wa wana Misri. Ngo noneho baje kwibaza. Wakaenda kuiuliza. Baravuga ati uyu muntu watasha uyu mugenzi ninde? Wakauliza mtu huyu ambaye ametembea hapa ni nani? Uyu mugenzi ameze ate? Huyu ambaye ni nani? Abantu bagize ubwoba. Watu wamehofu ni nini? Cyakigirwamana kirababwira. Huyo miungu akawaambia ngo uyu nguyu. Akawaambia huyu naye. Niwe mwami. Ndiye mfalme. Natwe twubaha. Nasi tunatii. Yahageze. Huyu amefika. Ngo n'isi ngirahinda umushitsi. Hata dunia itetetemeka. Kandi ngirahinda umushitsi. Na tena itetetemeka. Ngo nabintu by'ibigirwamana ngo birisikare mu mwanya wabyo. Hata miungu haitabaki. Ngo byose biri kubita hasi. Yote atatulia. Ngo habe naje uri mubabwira. Na hata mimi nayo. Ngo sindinyuka kumureba. Siezi mtazama. Uwo mwanya kiragwa kikubita hasi. Wakati wao kikanguka. Ngo abantu bashubwoba. Watu
akawa na aho uoga. Mariya ngo yari yaraye Hapo Maria ambapo alikuwa amelala yaramaze ngo kumesa utwenda tw'umwana. alikuwa amemaliza kuvua Ngo mavazi ya wa mtoto. muhungu ngo warwaye ingwara y'abasimu Mtoto huyu aliyekuwa na wazimu ngo araza akora kuri wa mwenda akaja akaguza vazi kuko lile. ngo ibisazi iyo byamaraga kumufata Kwa sababu wazimu yari ilipokuwa yirukankaga ngo akagenda mu mihanda yose, alikuwa anakimbia. ariko ngo afata wa mwenda wa Yesu Lakini akachukua vazi la ngo awushira ku Yesu mutwe. akaweka katika kichwa chake. Uwo mwanya ngo bamuzimu. Wakati huo akawa mzima. Ise ngo aramubaza byagenze gute. Babake akamuuliza kumendaje. Aramubwira ngo nafashe umwenda gusa. Akasema nimechukua tu vazi. Uwo mwanya abantu bagira ubwoba bwinshi. Wakati huo watu wakawa na uoga. Baravuga ngo uyu muntu ndasanzwe. Wakasema mtu huyu si wa kawaida. Uyu muntu ndasanzwe. Mtu huyu si wa kawaida. Maria na Yosefu ngo bapfe kubimenya. Maria na Yosefu walipojua. Kuko abantu bamaze kumenya ibitangaza bibaye. Kwa sababu watu wamejua miujiza. Barahunga. Wakapotoka. Bakomeza urugendo. Wakakimbia na safari. Bakomeza urugendo. Wakaendelea na safari. Baragenda. Wakaenda. Ariko lakini Yesu huyu yaravutse. Alizaliwa, aragenda, alienda. Muri uru rugendo rwe kwa hii safari yake amaze kuvuka, alipozaliwa avukira ku mwari ari we Maria. Akazaliwa kwa bikira Maria. Kandi uyu mwari yari afite amasezerano akomeye. Na tena bikira huyu alikuwa na agano. Yari afite amasezerano akomeye. Alikuwa na agano kuu. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ahimbazwe. Amen. Muri hano mko hapa nikaho mutari hano, ni kama hamuyupo. Nimba twabasize. Yesu ahimbazwe. Amen. Turasoje, tunamaliza, ariko icyo dusorejeho, lakini kile tunatamatishia ni ukubabwira ngo uyu Yesu wavutse, nikwambia kwamba Yesu huyu kandi akavukira ku mwari, na tena kazaliwa kwa bikira, cyangwa se akavukira ku mukobwa, na tena kazaliwa kwa msichana, ari we Maria, ambaye ndiye Maria. Ibi ni ibihe bibiri umuntu ashobora kwibuka. Hizi ni nyakati mbili mtu anaweza kuvuka. Tekereza kuko abavyeyi bakagombye kwibuka ibihe bibiri gusa. Fikira kwamba wazazi ama kukumbuka ikindi gihe twese uzenda twogihuriraho. Wakati mwingine tungepata igihe cha mbere ni ukwibuka Yesu, inda ya Yesu. Wakati wa kwanza ni kukumbuka ujauzito wa Yesu. Igihe ciwe, wakati wake, ukuntu bamutwite, vile ambavyo alikuwa na ujauzito, wakajifungua. Icyaka bire bagomba kwizihiriza. Kitu cha pili ni ugufa kwe, ni kufa kwake. Kuko abavyeyi bari batakaje umuntu ukomeye, kwa sababu wazazi walikuwa wamepoteza mtu mkuu. Wenda ikintu duhuriyeho twese, kitu ambacho tunapatania wote, ni intsinzi yiwe kuzuka kwe, ni ushindi na kufufuka kwake. Ariko ibi bintu byakagombye kubabaza umuntu wese, lakini mambo haya yangehuzunisha kila mmoja. Nukuvuga ngo uyu nguyu wavutse, ni kumaanisha yeye aliyezaliwa, angahe yatoye inzira imwerekeza ku musaraba. Hapa alichukua safari ya kumwelekeza msalabani. Hari ikintu cyantangaje cyane, kuna kitu kilichonisangaza. Uyu Yesu, uyu turimo tuvuga, huyu ambaye tunazungumzia, hari uko Mika yamuvuze. Kuna vile Mika alimzungumzia. Mika yavuze amagambo akomeye cyane. Mika alizungumza maneno makuu, aravuga ngo na kusema haleluya, haleluya. Mika yavuze amagambo akomeye. Mika alizungumza maneno makuu. Yaravuze ngo amahanga menshi, akasema mataifa mengi ateraniye kugutera, amekusanyika kukupiga. Kandi amahanga ngo arimo aribwira mu mutima ngo, na tena mataifa yanajiambia rohoni, Sioni hawe hangizwe, Sioni kwako kuharibiwe, cyangwa se mu mutima hawe hangizwe, ama rohoni pako kuharibiwe. Ariko ngo aravuga ngo, lakini akasema asubiye hariya kuri kanano ku murongo w'icenda, aliporudi ine mstari wa 9, aravuga ngo impamvu watokwangizwa, akasema sababu haiwezi kubaliwa, nuko wamenye kufite umujenama wawe, ni kwa sababu amejua nayo mshauri wako. Kuko Imana yaravuze ngo ni umujenama Imana ikomeye, kwa sababu mwandishi alisema ni mshauri Mungu mkuu, ni umujenama Imana ikomeye, ni mshauri Mungu mkuu. Uyu Maria niwe wahanuye mu byahishwe, ndiye tabiriwa kwa ibyahishwe bivuga abagore babiri gusa. Ufunuo unazungumzia wanawake wawili. Hari umugore uvugwa ku gice cya 17, kuna mwanamke anazungumzia 17 sura. Uwo mugore ngo arashushanya Satani, mwanamke huyo anafananishwa na Shetani. Uwo mugore ashushanya ngo Babuloni ikomeye, mwanamke huyo anafananishwa na Babuloni, yindi irimo ibizira byinshi, ile ambayo imelaaniwa. Ni inyamaswa ngo itukura, ni mnyama ambaye ni ngo yanditseho amazina yo gutuka Imana, ni mwekundu ambaye ameandikwa majina kumtusi Mungu. Ariko uyu mwandisi yaranditse ngo, lakini mwandisi huyu aliandika akasema, ageze ku 12, alipofika 12, aravuga ngo, akasema ngo dore ngo ikiyoka ngo gitera wa mugore, akasema ndicho kiyoka kimemwendea mwanamke, na tena nyoka huyo ni Shetani. Uyu mugore wa kabiri ni Maria, mwanamke wa pili ni Maria. Ngo Imana ngo imuzaho, Mungu akamjia. Ariko ngo Satani yifuza kurwanya ngo mu ruzaro, lakini Shetani akatamani kuganisha mu ruzaro rwiwe ni mwebwe, na tena wa kizazi chake ni mwebwe, itorero ry'Imana, ni nyinyi kanisa la Mungu. Kandi ngo yagwanyaga abubaha Imana, na tena kwa napiganisha bakaramya Imana bakayubaha, wale wanaomtii Mungu. Satani ngo agira ishari ryo kurwanya ngo abakomotse kuri wa mugore. Shetani akataka kumpiganisha, ariko
lakini ico gihe ngo uwo mwana yari yagiye, wakati huyo mwana alikuwa ico ameenda, gihe ngo uwo mwana yari yavuye mu isi, wakati huyo mtoto alikuwa ametoka niko uwo duniani, mwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe yambwiye. ndivyo mwandishi wa kitabu cha Ufunuo Uwo amesema. Yesu tubaye tuvuga, Yesu huyo ambaye tunazungumzia, uyu wapfuye, huyo ambaye alikufa, uyu wapfuye huyo ambaye alikufa, ni wewe yapfiriye, wewe ndiye alikufia, ni jewe yapfiriye, ndimi alikufia, ni twese yapfiriye, ni sote ambaye alikufia, kugira ngo tubashe kumumenya, ili tuweze kumjua, kugira ngo tubashe kumukurikira, ili tuweze kumfuata. Ijambo ry'Imana ridufashe Neno la Mungu litusaidie kandi rituganze. na tena liwe nasi. Amen.